Assalamualaikum dostlar. Sizlerle birlikte Hasan Sarpasov dedim kanala. Nege video көп çıktı da kalaysızlar dostlar. Men kişigandim. Men bugün Karparkini oynayın bolamın. Menim qasımda hiç kim yok. Sultan dedim önüm uyuna ketip kaldı. Men bugün özüm жалғыз oynayın bolamın. Сөйтіп ойнап сосын лайктарыңызды басыңыздар, комментария жазыңыздар, подписчик басыңыздар. Бізде мынандай көрініңіз. Қазір біз ағам бар да менің, Хамит Ғалым дейтін, соның үйіне барамыз. Мен бүгін видео түсіремін. Dostlar, biz qanday mashina olsak bo'ladi? Dostlar, Ferrari nechinchi mashina? Tax izlab ko'raylik. Ey do'stlar, mana odamda bir odamda. Do'stlar, mana bizda mana mashina bor-ku. Opa, xrom bizda. Atımız kazı. To'xtangizlar. Atımızda nega qo'ysak bo'ladi? Вот. Deb qo'yaylik. Do'stlar, stop qo'y. Do'stlar, biz stopdan o'raldik. Biz nomerga kun sayin kiramiz. Voy baya. Qo'lim bor. Dostlar, men tarqim salındık turaman. Like'dan qo'llangizlar, so'zini жалғасын түсіретін боламыз. Мына 3-ші серия. Кеше едің бірінші серия дегенде, бірінші сезон. Қазір YouTube сатын боламын. Берік Ромаға айтам деп жатқан. Асықпайын деп алады, көреді. Болмаса ақшасын алып келесіз. Кім бар екен? Ешкім жоқ қасымызда. Достар. Біз төменге жүрдік. Жарымнан шақырыпты. Жабын міне.